kun kutaa lammaffaati. kutaa dabre keessatti falfala waggaa 17 erga dalagee booda akkamitti falfala akka dalagee fi maqaa haadhaa maaliif akka filatanii fi wantoota kana walumaa galatti irraa dubbanna jenneet. kutaan jalqabaa yoo ilaalin deemit ilaali viidiyoo kun walitti hidhamee waan jiruuf jechuudha. Tole erga sahsahubin argee itti gaafatamaa jinnoota yookaan shayxaanota erga arge booda sahsahuba akkana jedheen yani waan barbaadde nagaafadhu siif godha jedheen. san booda akkana jedha shaytichi kiyya gaaf tokko natti dhufee akkana nan jedha Hamid bar sahsahub malaa'ikota xixiqqoo irraayi malaa'ikaan kuni si kaddamuudhaaf uumame ati amma bar awliyoota rabbii irraa taatee jirta jedheen. akka gaafasanii irraa hadraalee adda addaa deemaa yani wantoota jarri godhan hunda bakka jarri itti argaman hundatti argamuu jalqabe jedha. san booda gaaf tokko shaytichi keessa dhufee beeyta ati badii kee ka dabree fi ka dhufullee rabbi sii dhiisee jira homaa wanni sirra jiru hiituu hin jiru naan jedhe. kanaafuu hin gaddinii yani gaddi wahiitu sirra hin jiru dirqamni wahiitu sirra hin jiru waa shari'arraa dirqamni wahiitu sirra hin jiru wanni yaaddu hin jiru wanni ati gadditu wahiitu hin jiru naan jedhe jedha shaytichi isaa kun. san booda osuma taa'aa jirru akka naan jedhe mee gara samii ol laalii naan jedhe jedha. gara samii ol garagalee ilaalu talaalu qubee arabiffaa kanaan barreeffamni samii kana hunda guute. san booda kuni maali Hamid beeytaa naan jedhe jedha shaytichi isaa kun. hin beeku jedheen. bar kun lawhal mahfuuzii naan jedhe jedha. ايوه جلين جلين دبسوا دندي تنان جل لك دبسوا هندندهو جلين اما يعني درك اما دبسوا ينقبضوا لانه اديم سكيسا وانتوتا غوتشو قبضوا هندا يوكا غوتو تاتي دبسوا هندندي تا نانجدي جدا حامد قولي صدركا قطبي قهوداف او اما وليي لاني متي صدركا قطبي قهوداف كنا قهوداف امو وانتوتا غوتشو قبوتو جرا شرطي تجريتشو. طيب شرطي ليه كيسنين كيسا اني تكفان واقررو ده ويتواقررو كان ربي في متقررو جني في يعني شركي وانا كزيسا نيف قرر ويتقررو اكا بسم الله نجنف بسم الله الله اكبر اكا نجنف ويتقررو سبيل افان كهتي قرر كنت كفا لما فا من فنج قرآن فوده استغفر الله العظيم قرآن فوده من فنجاني كا يوكا اولا اني سدفانا مو فرافي ماتي إسا كيستي وان هنتاني وهي دلقة وان حرامتي وهي ججولة. إني أفرفان أمو رمضان هن صومو صلاة أسرى هن صلاتو صلاة كاوان أمو ودو أملي صلاة ججولة. كنين شرطي لي قطبي كيساسي قولن الرأي صلاة أسرى هن صلاتو صلاة كاوان أمو ودو أملي صلاة شرطي كيساي. أما اللي شرطين برا شرطين برا ذكري جت وهي تجرى ذكري كان إسان تسبرسيس يعني شيء كوتا كنين تسبرسيس ذكري كان ويتجت مو هرككي أكشيني وهي تنقوت يعني أكنا فأكنا المهم أكشيني وهي والجين قلتو قبل ذكري كان يرو كان قوتو جنين يوكا روحي وهي سيمتي بها سنبودا مال برباد نو أججي مال سيغونا سنجران يرو مال سيغونا وانا أتجج هندا سيفقران هندا يعني ديمت قبري هارا أم أولا من أكيتي متى إساء الرانا موري في جتان يوكا بوكي إسانا في ديكوت جتان بحرك إساوانا كنا في جتان وانا تأجج هندا سيغورا جر اللي وتقاري شرطي سكنا فكنا وان قراتي كان فوليتي قرآن التنبري سنجر يوكا وان كان فوليتي التندقل سنجر جر اللي شرطي سي أججان تجرى أتنقودا جر اللي سيف قرآن كوني كنين شرطين شرطي كنين هندا والبيرا قدشون درك أما كيتي ميد كنين هندا كيسا توكو مقودا قطبي توداف حامد مال جدا أني كنين هندا هنغوني جر أكيني متجو أني كنين هندا هنغوني كنين كيسا كأني قولي جنو صوما قويا سديف هنصومني جدا قويا سديف صوما هنصومني جدا حامد وانتوتا كنين كيسا جو درك أما هندا قدشون قبل شرطي كنين كيسا قرو توكو قدشو قبل حامد أن كنين كيسا صوما قويا سديف هنصومني جدي دبتا حامد ترتي بودا صدركا قطبي سن اللي جاي قطبين أفر تجرى بها ديها يعني جهة أفرين تيجو حامد قطبي لي أفرن كان إرّا تأودن دي يعني صدركا قدا جاي جتشو لحامد ما كونيو
kana jedha Haamid ani rabbi Haamid akka isaatitti rabbitti dhihaataa jira malee akka inni waan kana shirkitti akka isa oofaa jiru akka qiletti isa oofaa jiru hin beeku ture. Almuhim akkamitti tawbattee jedhanii gaafataniin akka itti tawbadde akkana jedha. Gaaf tokko mucaa wahii natti dhufe jedha. Waytanatti dhufe intala wahii jaaladhe intala jaaladhe tan ammoo guyyaa lama qofatti fuudhuu ni barbaada yookaan ufajjeesaa jedheen. San booda Haamid maqaa haadha isiitii fi maqaa isii ay kennii jedheen. Yoo suuraa qabaatte ammoo bareeda suuraallee as dabalee ay kennii jedheen. San booda deeme akka teetaatitti ilaali jedheen. San booda Haamid waan hojjedhee geessee rafee ganama wayta ka'u mucattii wahiitii fi haati karaa irratti qullaa wayta fiigan arge. Mucaa kalee ani falfal dalageefsani san duuka wayta fiigan argee baay'ee rifadhee dammaqe jedha. Waan hin taane akka dalage natti dhagahamee beeke jedha. Laakiin rifaatuu kana caalaa rifaatuu itti aanutu caala. Rifaatuun itti aanu hiriyaan kiyya ganamuma san fiigaa natti dhufe. Hiriyaan akka malee an jaaladhu hiriyaan baay'ee walitti dhiyaannu natti dhufe. San booda Haamid na dhaqqabe. Intalli tiyyaa fi jaartiin tiyya falfalatu itti godhame. Ka'ani kalee falfala itti godhe sun mucattii isaatii fi jaartii isaa ture. Inni ammoo akka ani dalage hin beeku. Laakiin waytuma sanitti jedha falfala sihirii san irraa hiike jedhe. Amma dammaquu jalqabe, amma sodaachuu jalqabe, amma gaabbiin ajaa'ibaa na dhagahamuu jalqabe. Sila hiriyaa kiyya maatii isaarratti dalage jedhe amma natti dhagahamuu jalqabe jedhe. San booda rabbitti deebi'uu murteesse. Tawbaa deebi'uu murteesse. Akka ani badii irra jiru uf arge, uf beeke, hin dammaqe jedha. San booda rabbitti deebi'uu jalqabe jedha. Wayita kana jarattiin natti dhuftee jinniileen jechuu salphatti miti kabahan akka fedhanitti seenanii akka fedhanitti kabahanii miti sin dhiisnu. Haga jiruudhaan jirtu si jeena, haga jiruudhaan jirtu si azabna naan jedhan jedhe. Laakiin jedhe ani azkaara ganamaa, azkaara galgalaa, salaata kiyya jabaaldhee qura'aana kiyya qara'uu jalqabee rabbitti deebi'ee san booda homaa gochuu hin dandeenye. Rabbiin isaanirraa ni eeguu danda'e jedhee dubbata Haamid Aadam. Waa yaadadhe silaa jalqaba sinii himuu qaba ture. Jinniilee 286 qaba Haamidin kun. Itti gaafatamaan isaanii itti gaafatamaan jinniilee kana hunda sahsahub jedhama siniin jedhee jira. Gaaf tokko jedha Haamid Aadam sahsahubii kana wajjin teennee haasofna. Ani gaafii wayii si gaafachuu barbaada jedheen jedhe. Na gaafadhu naan jedhe jinniin. Ibliisin arguu barbaada jedhee gaafadheen jedha. Salphatti argitaa naan jedhe. Salphatti waan arguu dandeettuu miti. Aniyyuu wayita daa'ima dhugaa ture. Yeroo isa arge abbaa kiyya waliin yeroo sanitti daa'ima xiqqaa wahii ture jedheen. Yeroo san umriin kee meeqaa jedhee gaafadheen jedha. Yeroo san umriin kiyya waggaa 225 naan jedha. Baay'ee rifadhe jedhe. Daa'ima jedha. Waggaa 225. Xayyib amma umriin kee meeqaa jedhe na ajaa'ibsiise. Amma waggaa 7,000 olii naan jedha. Afaanuma banee hafe jedha Haamid Aadam. Ibliisiin kun eessa jira jedhee gaafadhe jedhe. Gara baharaatitti natti akeeke bahara irra jira naan jedha. Kanatti jira ani hadiisa rasuulaa san hin beeku. Hadiisa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam san hin beeku. Rasuulli aangoon arshiin jinni arshiin ibliis bahara irra jira ka jedhu san hin beeku. Kana san booda beeka jedhe. Hadiisni rasuulaa dhugaa akka ta'e argee beekee jedha. San booda jecha isaa san wayita yaadadhu jechuu jedha. Tayyib wayita falfala dalagan mana falfala mana sihrii wayita deeman raayii dubira wayita deeman maaliif maqaa haadhaa nama gaafatanii maaliif maqaa abbaa nama hin gaafanne jedhee gaafateen tokko akkana jedheen. Sababni isaa ilmi tokko abbaan isaa in shakkama. Yumkin abbaa isaa kan dhugaa ta'uu danda'a, yumkin abbaa isaa kan dhugaa ta'uu danda'u. Laakiin dhibbatti haati isaa ta'isa akka taate hin beekamu. Yoo abbaan isaa wayita maqaa isaatii fi maqaa abbaa isaa fudhannee walitti finnu qubeelee filanna jedhe. Qubeeleen tunniin bakka afur qoonna jedhe. Qubee ma'adii tana qubee naarii, qubee ibiddaa jennaanii, qubee biyyee jennaanii, qubee qilleensaa jennaanii, qubee bubbee jennaan jedhe. Fakkeenyaaf yoo qubeen kun walitti galee qubee ibiddaa ka ta'u taate ibiddarra dalagama jedhe falfalli sun. Yoo qubeen abbaatii fi ilmaa kun walitti galee
كبية تأي بيجي الرتي دلقم يعني قبري كستي فأولا فالفلس جري يو أمو والقبي ولقلو كون كبوبيتا وتاتا جري موكا قدا الرتي موكا شافي موكا الرتي فافني فمجري كان هندا كقولوا جني يو كان شمبر الرتي فني سنجد شمبر برتو كان كيسا كان يو كا ميلا هيدان المهم شمبر فني فمجري كوني باوري قدا كبجري كبهارا يو كتو تاتا أمو كبهارا كيستي دربما جرا كنين هندا يعني كقرقارو جرا جني لجو المهم كأبا هين شك مجري شكي اتقامنا نوروني فلفلا أك فلفل كنا إبان إبتي دلقو وان بربانوف إنون دفنا كهاداتين دف كهادا شكي كيسين جرو علمي كن علم دقالا اللي جرم علم زنا جرم اللي لكن هاتي ساين بيكم أبا يساتهم بيكم كناف يروهن دمك هادا فرنا مكان هذا مكان هاداتي في نما الرد لك موسى يوفرني فالفل كنا برسنتي دبان دبتي أكد لقو بينا يو أبان أبو أباد وقاه انتين أمو باوري بائهن كبو يعني نو ما أرقت الراهيكو دندا لكن أبا سري كتو يوك أبا سري كتو تاتمو باورين إسا قدالا يمكن أجيسو دندا يمكن مراجسو دندا أكنو اتقونتي تأجتشو لجري كناف مكان هذا فلتما مكان هذا قافتما جدي دبتي جدا أما حامد آدم توبتي جرا يوتيوبي الرتي حامد آدم السوداني جدي لالتي وكا برسيتي فيديو أغرتا فيديو انترفيو قرني فيديو هدو تجرا أنا أما قباب سيسيتي مسينا إسا إنه يتدبتو سينا أجائبا واي عالم جني في شيطانا بيكو يبرباد دمتي فيديو إسا بل إنان لالو هندن ديتا أني قباب سيچون في أكا يروكي هنفون النتي سيفي ميجولا أسكيني جرات أمور جرا قافي يقبطن قافتشو هندن ديتا قافي وانا ما سفني كنا إلالجيسي يو قافي كقبطن تاتي بريس هندن ديتا برسيسا سنتا إسا ديفا yoo haaraa taate immoo subscribe gochuu hin dagatin channel kiyya wantoota adda addaa seenaawwan adda addaa keessaa argatta akkasuma like godhi share immoo gochuu hin dagatin share gochuun kee namoota biraa akka channel kana baratan goota jechuudha keessattuu yani manuma shanii jaha deemte akka hokkaate nama kana subscribe godhaa yoo jetteen galata guddaa qabda nama beektu hiriyoota kee hundaaf share godhi فيديو براتنا قولت ديموتي نقال نافترا تموريجا كيسين فيديو برالالون دندت ديمتي جانالون كي كيسال الله لي وربات يوم روادين قرب رالي ديمون دندت